الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نعم أما بعد الحمد لله من وقت رمضان 2021 رمضان إبنا أكبي Niji Islamic calendar mi ngene 1442 nakani na mo kana kan year Ramadan ibana gbe ngene na gbe ngene ko sanefi 30th shimla mi ake ananyo ye Niger ke Mali moni enu na egbe azumi na 30 moni hu na enu ni egbele na amlehu ina 2029 anabi sallallahu alaihi wasallam lifetime feden azumi na ko 30 da on 2 occasions yana reporter keshin yana 30 ni shwanemi na kana bakela ke ananyoye ko jemene fa amara al bilal an yu'adhdhina an-nas bi fitr nenu aka ananyone ke bilal cha azani me gbele amena na me ti idi binicha no jana le shwanemi alo me nous se bashamen amede share bashamede shanemi ni amegbele amena ke balaka ji share bashamene kwa bamuna 30 days pepe na ko ni shilo nam no gbina ne be wa ya eid wa inshallah wa kan in summary ni bi masail komekenko idehi henike wa sheni bidani yo mi inshallah ki ko fi le fan heni sunna ho ki ko fi le fan inshallah oni bi ko no ba wi he noji hikma ni yo eid solemomi eid enyo solemo eid al-fitr ka eid al-adha wa muslim so wana wala yakishi muslime o che celebration ko alo fi celebration ko ja celebration enyo ni mashru'iyya ni kenoni chano eteno wakashi mustahab neta de tenge mustahab mubahani ijigbeka akyo ba nyo fi celebration eten non ji kengleno Eid al-Fitr non ji enyo no Eid al-Adha non ji eteno ni ofeno ko ni o progress na kanomi ejiji alo onyanyoko eyeku ni ye no komi for example ni agbe Qur'ani na ebomode ekane Qur'an na egbina beka akeke to ne che yeli kenum ne celebrate alogbe sahih al-bukhari na alogbe 40 al-hadithina ne ke to celebrate alote jami'a to university alote senior high ne gbe na ke ato celebrate le ene gbe kan ke o fi no ko ni o effort yemi no ke bana gbe kan ke o ba celebrate shi je sharia ni je sharia ni kake si mini ko fe ne just beka bono toni o chayli ken to bina Abubakar Siddiq radiyallahu an be ne gbe suratul baqara ke al imran ke nisa ke maida na ne chake shi alhamdulillah ne ke sura ji ne memorize na gbe ne ke mi yumo fia ke etuni ne fe walima no wo chala ke shi party yeli ke no mo gam yumo mi wọgbẹka níbi ètè náà fi ọ celebration mi ní ó fi inú kún ní effort yẹ mi example mo kò bá kẹ́kẹ́ sí yẹn ní ìṣe birthday ọ ẹnu yẹ á celebrate ọ birthday mi ní ó effort yọ mi kẹ́ afiyẹ bá ní nàbọ̀ mi ní effort o like ọ yà gbọ́dọ̀ afiyẹ kò ẹ̀yùnmọ̀ bọ̀dé nkyẹn ọkọ̀ ẹ̀yùnmọ̀ ba like ọ bẹ́ effort nígbà ní ẹ̀yùnmọ̀dé nkyẹn gbọ́ bọ̀ wákẹ́ hin ṣìkì àṣì nìkan bi ọ ní ọ bẹ́ reason wọ̀ wákẹ́ sí ọ yà celebrate o birthday. So what about ke offer when ona ke ne o effort at least push bonu he bo push than you are push alo na kan o ne ka fo be kan celebrate ala celebrate at celebrate be na kan celebration na je celebration wo ke celebrate or eid na ba ka che yili kenum no celebrate ne ba e ba la ke mi she na ba gbeto na ba ja ha ni neighbors ken ni na ba ho na ba ja ha mi at least an effort you go
alo ya fi awre o effort na lojo effort ni o effort be mana ona ga mala ga da ske beze tashi ka ba shi bi an ke no tashi afi nyumu etege enyo ya ebeli o no condition na wana ga bo nche mi she ko no mo jona ga to bo na nuku na onu shilo na o alhamdulillah min hikma yawm yake shabafi eid enyo ne keje no safi eid ko don abe eid na ba ye sharia miye mashru' ya sharia miye ay eid ko be na ba ken kai isra wal miraj bini gbalo akelete Jerusalem na akelete nwe afi eid ko afi celebration ko na ken kai alo afi eid ko na ken kai gbalo fomu maulidi alo afi eid ko ni aken kai bini gbalo ameye makka no kunim fatahul makka eja ke jufu nyo kwani na Sayyidina Umar me kala ke wallahi aya ko yenyo Qur'an emi ke gbina apleke na ka aya nsie aji woni apleke na ka aya nsie ha won kwa waju bi ye na kan gbile no kwa la takhadnahu eidan ko waka ba fe wa celebration waka ba fe no ko no ba commemorate waka ba fe no ko no ba celebrate min jino ne chon heni nyumi mwakakashi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina heni nyumi endorse adini ake ijamoji nine islam be mo fiam ne yo jamo ejele mfeke ke Judaism, Shintoism, Buddhism, Confucianism, Christianity ame fia ke ame temo go be aya ame be verse ko ya me wo jam ni mwoka ke si Christianity en jamon Jew fo nyaba nye shi chike Judaism si be aya ni twa ke ni mwoka mi jamo Judaism e be verse ko me Christ fo nyaba nye shi chichi ake shi Christianity en nyumbo jamon si be verse ko me ni mwoka ke Christianity mi jamon alo me male be won chema won ye ameli ame no gbe chama me be gbe ame be bulu poda nya be ko la saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla alo hinaka mo islam pen ni botite qur'an mi ake ne min jamoni kabo yo no keba no ko na gbe ni mo ke ali yawma na ke gbe ne gbe ni ay aba fi gbalo fi hajjatul wada ila hajj na ayi makka non kuni ne fi ila hajj ayi kafiri janon kuni ni gbalo ke la hijrata ba'da al-fath wa fa ay ko washi bi ne do bi an wa makka forever and ever muko beni wa fa odon ni mo ke sin al-yawma ne ke gbe ne akmaltu lakum dinakum nya adini en wolo bon wa atmamtu alaykum ni'mati indro mo we fi eyo bon yenye no wa raditu lakum al-islam dina ni choose islam ake sin mene mi nyumo mi jamoni Jew fonyo ka shi aji wona pleke ne ke aya na shi ha won ko wa Jew fo ye latakhadna hadhihi al-yawma wa hadha al-yawma 'idan ko ba ko ne ke gbini wo kwa fe Eid gbini wo kwa fe festival be shi di Muslims say call like me Eid Muslims say le am Eid Muslims le gbini call a festival am festive seasons am festive days I like Eid al-Adha ke Eid al-Fitr Eid al-Fitr Kami to bini inchi tan ke noni OF40 ye mi noni nation to mo awre fi mo to mo ogbe school kuna to mo ogbe aya kuna sura kuna alogbe hadithi kuna na ko ni shilo ene ke office celebration problem si noni jo OF40 ni mo gwa ka si abe sahaba me effort na ke twata na ayekuni ye ni nelo anoni sa knowledge Islam sharia ni ka ke Islam sharia ka ke sharia won nyumbo jamo ni mo ka wabie teshi bie domo bie o no bino nu aka sahaba me fe ameni bie na ka be wo ba kole o ka Bakar nu shaka ka gbe Quran na o ye gbe ni mi ni ona mi she Quran no gbe na no ba fe na ne sahabi shishi no moni no po echo no ni ke no mi ni je sharia ni no choko sharia shino echo aka mi ni gbe kan to be ni gbe kan ko ba nyo yetu we si tuo ye je sharia no kai ken yetu we ye jomo ne ke ye Islam alo ken ye wachi ye jomo ne ke shimi ni gbekan wo be jeji je sunna ke ko gbe ni ne na ogbe Quran na jofi walima je sunna ke ko gbe ni ne na school ko na jofi walima sike o to no fi emi ni be ka so bin Abubakar Siddiq fi no anu akọ fatuhul Makkah
ako maulidi anabi sallallahu alayhi wa sallam ako isra wal mi'raj ake ide si o mini hikma yo eidul adha ka eidul fitr mi malabu maliki kake shin يبتدئ وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح أي بعد مضي وقت الكراهة إكي أصل العيد يبياميني هنوه إجيكو ni jilami yace wa yantahi bi zawali shams na gbe wana bi amini so in ba straight to ni ne hikma makan hikman yo al hikmatu fi mashru'iyyat al eidain hikman yo eid sulemami mana ka shi anna kull qaumin lahum yawm yatajammaluna fihi ويخرجون من بيوتهم بزينتهم eke mofiem mambi ame yagbeko poteni ame same ame wulame ni ame diop ke jame shiami ka me hisamo ni bi enewa Anas radiyallahu an Anas radiyallahu balo sahabi Anas kake shi Anas bin Malik kake shi qala قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما إكابي بنك النبي صلى الله عليه وسلم ني إيش مدينة إنني مدينة بيه إنك مدينة بيه مينيو ni amekone ke binami ke wulame na ke show yal'abuna fihima fi al-jahiliyya biamini islam bakwe nona me fiona me bienyo na me ke celebrate ke ame mishe faqala na nabi sallallahu alayhi wa sallam kakashin qadimtu alaykum wa lakum yawman tal'abuna fihima fi al-jahiliyya وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما ane sala ke be mi ni ba madina na kenye yagbinyenyo ninye shoye mi shina ngene gbinenyo mo echake gbinyenyo ehanye ke noni eyefo ni jomo yemi fino ninye fiyo e jahiliya be amiye ane be ke yawmun nahar wa yawm al-fitr noji gbini akegbe okolo neji bina ke kaya ni Ibrahim alayhi salatu wassalam ka gbene gbini ke afisan letana ke gbeliona ona dini bini adini Islam ba na badina Medina be especially Medina ka ke Medina city ni mala kuma Accra po city ne kuma ke sha no ba nyo fe ya ke shi dane bo menye Qur'an na ke masalati mi keje no chumo ino ba masalati mi sole mi se no ko be bi amini ye gboma de sansu mi beni gboma de sansu mo be ni le ke ba na mi se eso gbina pa boa na na ba si obote jamo mi no na ga jamo dane mala aba wonjibo na si no na wole wa ke si ane bi nto twa ma ke ona ka ka gbe yenyo pe adini je hwemo e woni ni bobo no fiano ko ba ko le id ko ni wo kan ni mo so wanya fe no fa na id kan wo be juma gbe ne je id ni si id ya bi na je id of celebration to be ni me gbe je id celebration to id al-adha ga id al-fitr no id ya bi id ya min kalimat id ya'udu 'idatan wa 'udatan id ya bi na jidi ada yaudu idan ada ekuese yaudu eba kuese idatan sekun ejidi gbini e repeato eji juma no ko ni mi ni jesh ku me pa solio ya fi mi jesh ku me pa solio ye ni ne tato le ten nyon ku me mi shinoko ni every week salatul jumaa jino no na tela ke mi ni eid no ke se da kan gbe no mi ni aka wasa wo wo wula wo wo fe shinwe asole le ton afe ni bi ye mi to be na afe mi ni sharia ton aka afe eid al-adha ka eid al-fitr mi wona je mi she gbego ni to be ni wolle eid al-fitr ka eid al-adha na ka mi she yem na ba gbe kolu aba fe ni ke because a jahili din kuma ya na menu ni na shishe no so se shishe am ko o ta me every juma afi ole to eid al-fitr ka eid al-adha pe
la woni julo nam nyumbo le bene bomande sa e fitr e nature mi nyumbo bole ni esumo gbeni le hu e kefe e tuisumo nani na woni julo woni bal na kana anabi ka nyumbo efele ona ji anabi ni nke ni na kenye ji ufo nye fe ni wani mu masahi e kemi ni qad abdalakum Allah bihima khayran minhuma nyumbo denche e ba take ne ke gbeni mi na atake bia ne ko be ni nye ji onye hi nye ke fi oni bi kuma alo mini madina bia wala che ne ji ame to be no le akra ni club bi mini bi ne ke yuwe to ajia ne ke na ke ajia magaji le bai kalaji na le wule le bai na ke jamo ba oni ake jamo dane wo hijab e wo ne ke ne wo la ga oni jilo dane ho masalachi mi na laji ni ke me shi to ni nwe ne ke ake ya to rooftop dia ona ba taji na ba aba series few ni aba discuss ni bi few wala cheme no to ni mala dane ho aba bana solemo de je ko na fi wa qur'an ya solemo mi la onu jilo nam o adini je adini ni egbini munyoni nka woman ko ne just e ga padiko e adwene sisabeje ne jele nya ekoko ya bi ene house mo 2015 na mi jono ko ne jele bo blanu twa no ba bote jamo mi sisabeje jamo na kpo bla yemi jele boli teshi me ga me o beni you me just me e fe mi mono o just get smile for him me nige o la ma boko mi nige bo je ko jibo na ja gala go fa ni mi ko fa ni me ne wo ko nyoni so no nyoni muslim ni e ga ai na me na nyenye po bla po fi wo ewa ko bale ni moja mo nyen ko balo bla po mo nyen ja wo go fi alo yena ga na ma adini e jinu مالك أي لأن يومي الفطر والنحر بتشريع الله تعالى أنا شاكه فاس أما من في أما شو كاملين تعمل ينتو كاملين تعمل نبي فيمو شنقول إنه وك اتشكل النفير لدين الشريعة وبيان جيك بنا كشوا كنيسي بني أمي شيء كوني يلي كأمي شيء نامو بدنجة كون أمي شيء نكان بنا إيش الشريعة إيش إبادة نمو جامون بس لام جامو بني كوا يودا مالا بنو يودا ويا نمو هابو جامو boko ni gbalo ke keta saharu fa inna fi sahuri baraka ne fi sahuri man kenye tiasi kenye fi azme ne tiasi man kenye tuadia ne mlada ne ya ne nua ni moden teni ke na ma korea ne tasaharu ne ya ni moden ni mo ya yo maga kulu washrabu ne ya ni ne nua gbalo ke fa inna fi sahuri baraka sahuri yelimiye albarka yemi beno yeni a fote albarka ken jono a fote jomo ken jono naga no ke bale yokwe mu balo ke nye wala nye wala yeli mimpo a hu atroma be ne yini no wage o baby no ba tie ku ke wo da ne ba tie ku wo da ake ene etumo o wo shika no ka fe sadaka kai gawro nyuma na gawro mobo bachelor osujeni sujene bwana ke baraka ne na chole inshallah jabunu jo wo na fiofio inshallah we bahi jabunu je go tini na god man show na go ga mu beni oye walai bona jo mu beni ko ngete sa tumie alo se tumie be ona jo mu adini pejino o adini islam no dino ne ke ko to wala yeliye islam yo la oni jilo nene nyuma fele sharia jibe no fi ona jomo yemi wa ikhtiyaruhu al khalqa ay khalquhu ni efele ne nyuma fe etuse ne kan e adeboy alors wa ikhtiyaruhu li khalqihi nyuma fe ne etuse ne kan ni ne tatleten e adeboy wa li annahuma يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام إن أفعل كشي
ye rukuni yo islam mi afela keshi rukuni eji pillars ni na meji agboi je pillars wujin ko bala islam onye oke o fe islam ni obadie haji ke ramadan yemi o fe islam shi bo observe ramadan bo fe go juma kan muhammad na obaya haji ne ke haji ke ramadan ne haji dhul hijja no menodi bia me na afio mi ni the first 10 days na afio mi ni yemi haji yemi ka gbina no na afio mi ni on the 10th day no na ke celebrate Eid al-Adha or Eid al-Adha e ke haji here. What about Eid al-Fitr e ke Ramadan here ene rukun agbo enyo ya islami pillars pampi enyo no nyo jame islami malanke no ne choji ake pampi agbo enyo alo wuji enyo no di wa huma al-hajj was-siyam no di hajj ke siyam Ramadan wa fihima yaghfaru Allah lil-hajij was-sa'imin yeneke gbenyo na emiye numoke mena me fi haji isha kiyame ke mena me fi azumi numoka me isha kiyame wa yanshur rahmatahu ala jami' khalqihi at-ta'i'in nakan biyami ni numok fotio e mobona moshike ke shuo e adebo na me boletwe at-ta'i'in meni ame boletwe na me fi haji ala me fi ni bin sana fi haji gbileno ala ni bin sana fi idi gbileno meni fe nakan mo fotio e mobona moshike shuo ameno. وأما النيروز والمرجان فإنهما باختيار حكماء ذلك الزمان لما فيهما من اعتداد الزمن والهواء ونحو ذلك من المزايا الزائلة. شي عرب سيبي اكو نكو يفهمنو تمك شي عبياتين كيكم يكم امام يغبينا ما تشولا كشي يوم النيراز الو نيروز كمرجان نما ما سيلبريتو نكغبيني تو بني بيان كو بابي كشي كريسماس Muslim anana Muslim celebrate Christmas, Happy New Year. Homo mini hogba chocho ke kume Muslims kame amen celebrate mana ke ene fa innahuma bi ikhtiyar hukama dhalika az-zaman. Ene meni mancheme mene mancheme ameji meni mini ame ke ene meba ala me bomoda ke ene mene imashi na moni wo chonke ganyo ni le ke jile omo wa alo efe ni me ganyo keke alo ganyo kron ni de muslim ni na woni jilo na le problem be shi moni ke muslim ni dene ko mo wote desandi ye ke shi wa kusunni wa fa kusunni mala yana kusunni qad abdalakum Allah biha bima khairum minha ni mo cha keke ha wo ko ni file o ke se wasan la no to wo shipanju aba yen flag na ke shipanju mini ene je problem gbe kan to we no ba na yen na kan time habasha bi Africans na me yo medina kan ta ke se ide amoni bi na me fio na time jahiliya na me talk pongo ke ni bi sila meta just ake bi na adie he follow kan na kan ma je ni bi am fio am celebration ne si bi na ke wo ide mi ake wo ide gbile no o ide gbile no ke won to wo chokwan ke ni bi na gbe kan simini abafele mashru' aje he follow aje yaka shikemo ko efie no ko afile ni sana ajela abajele chemo ko efie no ko ni sana kan fula afi mini aba kan fule to bi no le na yo mo pepe pepule ni sani wa ho na kan gbele wo ke celebrate no di woni eni egbe kan ka wa ho pepule chanson pepule because islam afi mini wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina كانوا إخوان الشيطان نموك أفتيني ني أفتي شكانا عشان كهني جاك إنه في مو منا مفيا أبونسا ويكمن لا ونشلو ونبي ناكو كوا إني كشريعة كأجينو مجمع نينو إتشبوي عليه beautiful mini كتي أفينا كان الله بنا يوني كله هو ينفو كنه يسيتين شطاق لا أجين نبي ني حرام نيم كنا كتبان يباتوه ألو كني باشيمو alo amleku akpanya ba lajo alo ni nenye ba jojo na afi le pepe sin no ni di sharia ba so mo di hiye fe hiya ni ye fe hiya ni hiye ja me no je lamo hiye nye fi anu ko ni kaka mo yemi afi no ko ni he popo mo yemi ni ebo nu aga no obe kaka mo wa la wa yi go ni wa sa ho
When mele nibi many ametuisho mona sehemu mona mekeneke maji festivals ne ba ونحو ذلك من المزايا الزائلة فلا فرق بين المزايتين الظاهر liman ta'ammala dhalik moniko to na difference ni yo mi bonin je ko dun bana keshin lela keshin difference yemi ani nina solimo hukmu salatu al-eidaini midi hukm kiya salatu al-eidaini idi solimo wajibni doni kiya mo fiamo aloje doni kiya mo fiamo aloje doni nana chonji fardul aini alu fardul kifaya farda le mo fe he aga doni shi do ay emienyo ani do akesi mo ko fe mo ko eji waji na ke ba so le eat alo a kam me commettisi na me afeye e fa ke ame ne hwe do ji fardul kifaya mana fa wiye mo enyo kan kla biya ke al awwal annaha wajibatun ala al a'yan ake wajibni ke ha boma de sa fe muslim nunjio yojo gbeke jio moni fe ya ni jo wajib ni kiyamo ku femo ku na meke ni ne ba aya ba to mo me ko to Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke Imam Ahmad bin Hanbal ke Imam Shafi'i ke Imam Abu Hanifa ene jami madhhab ame do aya ni mo ka ci fasalli li rabbika wanhar ne ke aya ne fasalli ene wonya soliya li rabbika ne janye nyumbo wanhar ni nye fi amini nyegbe akolo eji ene idi obligation sa komeni ameke ene lil wujubi wal amru lil wujub ene nyumbo famoni ni famo echodo na aya ni je nyameke shi nyumbo kake shi walu tukabbirullaha ala ma hadakum non nyumbo ke jaje nye keshi na kagbe nye fi takbir eji idi solemo jinu الله أكبر والأمر بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى إن شوت مانا كاكشين تكبير في موني يعيد إنيو منو وصليو نبنا كاشين جاك في مو تكبير كنا تو ناتو جميني صليمو إمون جنوني أتون نوني جيتنا مكاكش النبي صلى الله عليه وسلم إيدي كوبي nefi naniji ejeno anabi sala efa akeshi nujio yojio meni gbeke bibi jo gbeke bi yo nupa jo mena mepe yejo amepe akpe amejo mena akpe ko amejo meni fe ya nejo mena fe ya nejo moko fi ake moko eje poke ya idi chonshi alo idi nine idi jana nonji enu mono annaha min a'zam sha'air al-islam ene egbe islam pampi wuji yehi noni je epano annaha musqitatun lil jum'ah idha ittafaqata fi yawmin wahidin kama taqaddam ke idi ke juma be laga onu shilo sheji kiyan imama ke ba khutba kan men baba na meba shi biane ni ne mala kai shi wa ma laysa biwajib la yasqutu ma kana wajiban je doni akeshi kosu manyo ya kosu mo je no shi biane je wajib ni yono don ke juma ke idi pe idi be o ne sahaba ko me kame sole idi ni je ke juma pe ameje ko poke ha zuhur na ba sole ameje ko ke ha zuhur ameje ko ke ani ne juma fe ameje ko asr time ene ton idi amini e wujub e gboje ke beneji do ke ha asani meniji enyo no ke akeshi annaha wajibatun ala al-kifaya ake wajibni shi kifaya ne shiji falau qama biha ba'dhum saqatat 'an al-baqin kaji me kumete na me amefiye boje nine esave menege esa menege na nani jeteno me ko gashi annaha sunnatun muakkadatun wa laysa biwajib me ko ga sunna ni min chini shije wajib ni
شمالا كيك شمال أبو مالك والراجح القول الأول نجي يوم نيجي في يوم جاء فيها كي نيجي صحيح في يوم جاء فيها كي نجي كان كلا يوم واجب نكيامو فيامو ناكو نشلو نشد واجب نكيامو فيامو حديث جنباني أمريكا إن سنة مؤكدني جنه هو كأنه هو مالا كيك شيء القول الأول والراجع القول الأول لما تقدم من الأدلة because of دليل جنيج إيشون هي كوه وأما القول بأنها سنة مؤكدة فضعيف من جاي سنة مؤكدة سنة نمي تشيني هي واجب نية جي دونية إن يومني بجوم يمي من عمد ما حديثكم دينكم عنو مالك وأن حديث العربي فلا حجة فيه حديث العربي كوني عربي كوني بني صلى الله عليه وسلم نكشين أنك إنسولي نفي زكاة نفي أزمي نكين أنا كشين كبي أمريكا because of إنه هو تشرتين بيد جي واجب إنه جي حجني because لينا كواكوني بيبيهم نوعك نوجي واجبني نبي بيه نوعك نوجي واجب أمين مني وين نام نوشاك واجب جي 5 صلوات زكاة حج صيام إنما مناقشين أمور الواجبة أمور نيني واجب إنه كونا كان بيلا إنه نيني تلاتين أكوتي باو وذاك حجة ما يجيبوا بيه هناك فلا حجة فيه لأنه خص الخمسة بالذكر لتأكيدها ووجوبها على الدوام. نعم وشي because بيبي ويا وهي وقت صلاة العيدين ما تام صلاة العيدين عيد ما تام نصليه يبتدي وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس أصل عيد بيامني هنو يجيبو كيد الرمحي بيامني هنو يجيبو نجلمي إتشي هنو يجيبو ني إجيني ثم أجن كله ني يعني جلمي إتشي ثم نمالا كيشين أي بعد مضي وقت الكراهة بيامني وقت الكراهة إهو كراهة إن جي قراءة كراهة إيش بيامني آهي مين بيامني آهي بيامني هنو يتشو مين جنونا آهي يجمع آهي أكبر أصلي كان هنو يتشو وانا كان بيامي كان بيه هنمي هنو يفتي أغبني بياني أغبني أبصلي إيد تومين ناتشو كده 7:30 جمع بكيافين بياني إيد بكان لو كده 8 بكيافين وينتهي بزوال الشمس ني إسفو كدي هنو إهو ميريديني نيجي afternoon كدي هنو ناتشو كنا هنو إهو وانا كيف هنو كبا هنو كي iba mo papa pepe ne ha ne osusuma bole yo he efi okoklo ke pa he fi ko na susuma e shande fi o ke o bokan gbe ina tara ke zawal kana kan be ase na to zuhur be ami kana kan be ase idi be ho idi solemo be o je idi celebration ne la ko ni julo je celebration si idi solemo e be ho wakati atomo na wakati atomo 11:50 jeme gbe ke adino when 11:50 11:45 12 jeme gbe fe ana zawal ana zuhur biami wakati nu tumo yo nya ha break na 12 ke wanyo so le zuhur wana me ko ke na afọ ma masalachi a fix time machine o machi logo 150 okay e nu tumo na ha le break 12 den che e so le kai jahility ignorance wona e sole time break over na time ni pa ko edu sine ya sole e get 1:15 ke 1:15 di sole mo time e se je ne ke jama o ya sole le den che kumeto ni ame alo ame nyugo na ba sole je nu tumo here le 1:15 di sole mo time e se na ka time adu sine ya sole ka mo le na ahwele ke guys ya sole mo ni na ahwele o jahility ni na ahwebo o ignorance ni na ahwebo na ko ni julo na فعن عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصل نين
adha Eid al-Adha fa ankara ibta' al-imam ni beni won so la gbene won se gbe akesin hunu e ba ni na imam eji be time ni hunu e nchoje pa gona na zawal ni shade ba na time me ni anako shade la go ni julo na faida din komeji asuma kesin asole Eid al-Fitr agbala se fi at least kan ya to mo 9 mi alo 8 mi alo 8:30 jemegbe asuma ka so lemna bona fi na kan time agbala mi at least ka 9 gbe bona fi ni me na de kana me ka jam zakatul fitr because the castle salatul eid ta zakatul fitr behu comme ko aji zakatul fitr to meni gbala okay eje no ma zakat eje no ma sadaka castle eid eta wa asuma ke imam agbala mi fi o at least ka shi 9:30 jemegbe eid al-fitr dinu bona fe oni me na de kana me yeni dani ameba ke bala Eid al-Adha no asuma ke at least asole lemlan by 7:30 to 8 asole eta bona fe ni me na de kan amena gbe na me agbe ameko lo e mlan na me na amesa me ni mlan na ko ni julo. What about money Solomon time ehui ani iba pay Solomon lo ene so makane masaila because here eteyemi me ni kya keshin al-ula an ya'lamu bil eid illa ba'da zawal ash-shams mukoye ekole ame yake ananyo kashibe na zawal kashibe na zuhur time ishe to 11:40 11:50 12 jame gbera na announce akeshin ananyo ana shawal nyo wana kene be meneme wake idbi eshe shi Solomon time na ke solo ehu menebe ba pe ye hi ni amba so le wo. الثانية أن يؤخر جميعا صلاة العيد عن وقتها لغير العذر المتقدم نوني جي انيوجي ni me ba meni Solomon time idi Solomon beese ananyo chame fin kam ke wame le ghayr al udhr ni udhr ko be no excuse dia ke no bonne dia ke no ko kawe ameni je cheldan wasoli mini kene ba manan ke fa in kana Eid al-Fitr saqatat aslan wa lam tuqda naka no kaji Eid al-Fitr ni behu api asole the next day na wonu julo na asona ka homo muso mo ba sole abne bina asole fi agbene o pagba ka sole to ya no ai yogurt نجي نعبنو يعني نومي نجي التكبير في العيدين من حين الخروج بينو وجي قاس معك التكبير يونا أنا بنو كه تبني وكه ولتكبروا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وكان كان بيقول إنه كوك بفاستنا ولتكملوا العدة نقبي أبينا 30 days على 29 days كذا بنا ولتكبروا الله نفي الله أكبر على ما هداكم هانوني وكذا جنيه ولعلكم تشكرون منا فيني نمويه نيوم ياك نيشيد على جنيه ندان نموشي نعم واك تكبير نيوني جوكو نتكبير يا هم كاسي بني أبا تاشين ناك ميما نبا صلي شبيدا ناكشين جي إسلام ناكشين تكبير مقبالي دي kefe tumotoke nuncho alidu and is good nago ninjilo moko ba lead takbire to ni ko ase ide wana ni me fie wana keke moko dum le ba ke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kemene sho hebu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ke ni ne nuncho hebu la ilaha illa kemene ne hebu aba kwa bi aba to ne takbire ye alo bi wa to ni shahada ya ina bid'an la ko ni jilo ni ulama ni ne salaf ke khalaf am wi shi ne ken ma di no ne ke o ba'id no ba soli shi o takbir no gbo ba ta shi je do je ke mo ko no ila shi ke mo ko no la oni gbe fe nte shi Allahu akbar Allah no je problem ni min ken takbir ke o takbir ne ke men takbir ko no je problem ni alo bina ba
mokweta hin le kulele hin ma ke ne fi Allahu akbar ne bo kele ono ti nie problem ni jere ba ke be mi ne pa ba nyonye ke bi sautin wahidin nyonye ke gbenkome ke le no ba masala che kulele ke Allahu akbar la onu jilo be no ba ke bo hu no be ko nye ko no po kai bo ke bo hu ke nie problem ke mo ba pa ba ke sin ko ke na tu ko no wo ke damu am bi ne takbir mo ke wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum takbir na ke afi ni to minu ni ne inshallah ba na ye bi ni takbir e yole takbir na ka afi ki wana ke te sahaba ko alu tabi'in ko meta me file ten bi na me ta kile je takbir afi wana ko ase wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd Allahumma ja'alna min addu'a kofi Allahumma ja'alna min ashakirin wa shakirat astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar lillahil hamd ka nyumani ganyo fi tuba amin صيغة التكبير من التكبير يولني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع في صيغة التكبير أناكو حديث يكون وقت صحيح نبقى كنكيد بنا النبي التكبير يولي بوتين بيكو جينو كنا النبي أتاع ما هي بيبو الله لو كنا لأني نيكي وأناكو صيغة كو بوتين نبقى إننو نادومو نبقى النبي نوني سنانو لك النبي يتون صحاباني صحابة ما يتون تابعوناني لا ونشلو لو ما لك لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول ابن مسعود تابعونك أكشي كجي تكوني باصل إيده نوني تكبير بني كولن نكاك الصحابة أمن كان بنون لك إنما جامع كوبي النبي صلى الله عليه وسلم تكبير بني يولن جينك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إن بنا نكي سيدنا ابن عباس ابن مسعود موجينو ابن عباس رضي الله عنه يقول لو أكيكو إيكوني نانا توجي تكبير فاي نيمي لا ينوني إيكوني الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا ناو نشلو كان كلوني كان إسناد صحيح ابن أبي شيبة إجلك ويا مصنف مي نونيجي إنه ني ابن عباس نو نيني إسناد ونو صحيح ني إمام بيهقي إجلك يا نيني مي سنن الكبرى وانا كي بني تكبير أن لك يا صحابة إكما أبل مقير سنة توجي تكبير فايمي سلمان رضي الله عنه لو بيكو أكشي كبروا إفهم يا كشي نفي التكبير كم يبعتاشي نعباساني ألوم نتانا كشي نفي التكبير نكيك بنجيني نفي التكبير نكيك بناك باساني كنبيني لتكبير بني كول نكين يقول دي نكين الله أكبر يقول نكين الله أكبر كبيرا يقول الله أكبر شيئين من كبيرة بيوي يقول الله أكبر كبيرا وأما ما زاده العامة
ومتبوعوهم في هذا الزمان على التكبير مما مسموع ومعروف فمخترع لا أصل له. شلون ما لك هنا نمني ما كتب بي أول سكلي اللهم اجعلنا من الشاكرين والشاكرات استغفر الله سبحان الله والحمد ما لك نكه سامو كنغو كسكلي ناغا وين بيا مين ما لك اني ولا نيجي لا اصل له ولا نيجي اني يوم حافظ ابن حجر الاسقلاني لجمني بيني فتح الباري وقد احدث في هذا الزمان زياده في ذلك الاصل لها كاي سكلي كنغو ونكه ما جني بين ما لا ولا نيجي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا اننا يا ايده لا وانا وكاي بان مكو لا كوني مالام يا كابي كل لا كو يا امريكا ميني ني كي مسلم امريكان مسلم ne wela ni mala alo arab ne ko lalla ni e wala no jinne ke ya ide bote ko ni na so allahumma ja'alna min ashakir wa shak na majubu addu'a na ko fi addu'a na ga ka addu'a la kristo ni jubu kristo ni am kam am ko lalla mo music ake ni mo jamoni bo muslim ke addu'a ko le no ake ni ne lala no fi ano jabo fi lala ni mana mo bo kaje ko to be no wo ke to hin mo fi amojo ko no ojo jamoni be wala ni yen ko eje simo ko fo ya ni ne ti anabi ke je ko na oni shilo oyin ho ojo mi ni bo ana asahi na wulahi ke yen gbe no na ke asole doni ji bawo نجي يستحب المشي إلى المصلى وعدم الركوب إلى الحاجة نجي أسمعك أنيك يا عيد manjano shijena ba ake chonji ka fukongo ke kumbaya ide ground se na mkeje ke obanyo ta o afukongo alo motoe alo olorie ke ya hina asoli ye shiko she na ba bote hini asoli yo ye ko few meters na ba se jeme ke kenye yishi kenye park ye ko kenye hiye ke ba na woni shilo na na sumake shabanye takbira menoni panyo jino يستحب التكبير الى المصلى اسمعك بقى في التكبيره كده مصلى بعدما يصلوا الصبح after نصلي الصبح تا تكبيره جنشجينو لاخذ مجالسهم بنا فنا ما مو هنا ما تاشي هنا باصلي ويكبرون نمه تكبيره فيهم حتى يخرج الامام كاشي بن امام بعدكو للصلاه نا باصلي وهذا اذا كان المصلى قريبا لا يشق المشي اليه شكا بلاك هنا صلي اجك نعم نوله أهيك يا أبو رنا أهيك يا فإن احتاج للركوب فلا حرج شكا مو ناكي جنجك نيكي لوري بايا ألو موتوه إبو نيكي أسي تومني يكي باشي هنا باسولي إشفينا باسولي كي يسي كا أهيك تياغبني no problem بي والله أعلم نواجه من اللي في فين كمبانا بيه نجي أصلي لا سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها أفي نافلة كاش إيدي جرام سرنا بأصلي ألو كاصلي تما كام أما في نافلة إيماني ببو تراوي وجون صلي شينا شجين لت بعدين نافلة باميابو أفي نافلة دنا بأصلي إيد ألو أفتح ناصلي إيد أقبل إيد هو ليس للعيد أذان ولا إقامة أتى أذان على أتى إقامة تياسول لتين كن كلا كادو ماشين أبادو بينا سول مم بيبي ني أبا في تكبير يفسر ركامية تكبير 7 تكبيرات الإحرام يجي تكبيرات الإحرام بيبقى في 8 وفسر ركاب أنا من 8 تكبير first one I warn no yemi neke Allahu akbar first one ajino ko mo oni ne mi agbene ke ko fi Allahu akbar ko ekome 8 times 7 times o ko be first one I fi 8 o first ko fi Allahu akbar e ko mo oni ne mi
bino yuni me ke ko fi Allahu akbar kashi 7 times ke be first one ba fi 8 first one e pe na wo ni no 7 na sha wo ni no mala biana ya idi grand sen no ko wa ka putum pata Allahu akbar aga putum pata ne gano Allah mu ko jugule no di first one ke agbena ati ruku akande sura ko gbena o kande sura o fi fatiha o fi sura o te ruku o fi bini asole pepe o te shuba second one no baba ona ke no ba te shike ruku ke ahlus sunna jibu ke muslim salafi jibu mono ya annabi ke nyumo onyo nyumo ka annabi se onyo nyumo jamo se ya annabi sunna no based on sahaba salafi am understanding ne ona no ba te shike de sujude last sujudu de nyo no ba te shino ba ona ko ta shike takbir ko la ka wana lo na kan takbir no ba fi kenklen takbir no fi no ta shi no o ko ndi ba nyeshi no ba te shi no di kenklen takbir ni your second raka ko ke no abia no ba ke takbir bia no ko ke no te shi semie wa ke takbir 5 ke hier se ni ba fi 6 la ka wana shilo na maranke يبدأ الركعة الأولى أجي ركعة كان كلا شيء كسائر الصلوات توبنا صلى الله عليه وسلم فين بتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام ثم كوفي تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها 7 تكبيرات كوفي تكبير يكون 7 أخرى تكبير كونكرو نينو يغبي ميني تكبيرة الإحرام هي قبل أن يبدأ القراءة دون واجي قراءة واجي فاتحة شيء ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد لكن قال ابن القيم وكان ابن عمر ما تحريه للإتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. أنا كعلم صلى الله عليه وسلم كيف في تكبيرة الإحرام يتا هو إنه يتكبير جاني شو يفهمني كيف في فيس وانيتا ركع كوميمي هو إنه يركع مي في الله أكبر الله أكبر شمالا كايشين سبحان الله ما تحير ابن عمر بني هي يعني بيسهي من لبنا ناني ك يصل ايده افيا كي وين انه يجمع وما لا سبحان الله ابن قيم اللي من يتشيني تا يزار المعاد قلت فمن راى ان ابن عمر لا يفعل هذا الا بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله ان يرفع يديه والا فخير الهدى هدي النبي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كو جاك ابن عمر في ابو با في نو لا كاشي جاجي مونا اف جاجي مو دي في دينا مو النبي محمد صلى الله عليه وسلم wa wonde no after first coffee first takbir ta no show FN 7 and show FN ni e kan ti ga fi Allahu akbar Allah kashi 7 times. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين في سكوته بين هذه التكبيرات لكن قال ابن مسعود بين كل التكبيرتين الحمد لله عز وجل وثناء على الله أنا كيف first تكبيرة no أموندمي منو باكر next تكبير منو باكر example الله كوبتين لأنه باكر the next الله أكبر أنا كو حديث صحيح كوني إتشونو كو بوتين أكشي إني أنا بيكو إني بوتين شيء ابن مسعود كياشي نبابا كياشي وكا بين تكبيرتين تكبيرين نبا في الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله بكاكو بانيو كان كوكي الله أكبر يكون بكاكو باكنا كشابا كياشي أنا بيكو إني بوتين جينو نتناكي بين تكبيرتين كان بيننا دنا بين باكن فاتحه كتنام وبعد القراءه ياتي بباقي الركعه على هيئتها المعتاده كبن بافي ركعه بنسني افي لبيبي تبني واللي بناس اليوم ويكبر للقيام الى الركعه الثانيه كاغبن كاجي سجود ني با كفي ميني تكبير كهار ركعه نجي ميني انيونو كاجي ركوع ني با اجي سجود ني با كفي تكبير كهار ركع نجي إنيونو كيف إنك أن تكبير ثم يكبر بعدها 5
ke ka gbene fe takbir ke do mo sha gbene ni raka ni ke fe takbir 5 times enumo shi enumo 5 takbirat على نحو ما تقدم في الركعة الأولى تمناتو يركع كن كلين نومي كان فاتحة كسورة تمناتو كن هي ثم يتم صلاته يسلم لك اكبي سلمنا كها سلامة خطبة نيونا كان بلنا خطبة اكو بيبا في تمو جمعة خطبة انا جمعة خطبة في خطبة كان كلك عتاشين كافي خطبة نيجي نيونو ان خطبة اكو بيبني خطبة ني اكو بيبي نجي نيونو يا خطبة مي مبانا كاسو لتانيا مع خطبة كبا جنشي الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير لك جوني نشي نكا نوني نين وكاني كتشون يا كشي هنا جي شرياني جي إسلامي يبقى سنة مي بلو جوش كسام جوش إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره لا ونجلو نحيي من النبي صلى الله عليه وسلم ejo khutba shi khutba ji fiake na gaji ne juma ju idi ju de ajin shi Allahu akbar lo ko kan yo khutba me ko fi Allahu akbar qala Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar wa qad qala nabi sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar na ko ni jilo na agbane hu ya khutba mi adomo minbar no to be ni wodomo bi ene na ka gbele anabi sallallahu ko minbar aka minbar ya idi ground na mala ko ne me ko wana jahili ji fa wati sha'u wa talaga imam siga mini fito so mala fito so wallahi wana ko ele ka kale wo etalori mi ke men guide le ke mba idi ground e abaga la ka ba kwa che ni a che idi ground e anabi sallallahu alaihi wasallam yo afupongo ne ye fo fe mo fe mo afupongo shinye mo enyo ke ba wana ka ke imam ka tu akale wo ni ne mi kemba lori mi ka bo Allahu akbar ekwele adabi le yeme ba yin ba get mo wonu na prekele e ga bo ke yen se Allahu akbar Allah e ga se ko wa ke be to e cho break na mo emi ka ke minbar yen se ke mba to minbar ke mini o mala ba ba sa hawo ni ka be ben yo ka pa gba won ke do ja mecha ki ahlus sunna bi ya umma fa umma me fa ya sahaba time ke tabi'una me time atba tabi'in like 3 generations many balo cha ma keshin Allah cha ma islam ya keshin al qurunul mufaddala yino na me fe yino fi akin ke ja me se ni bi fe ba toni ne anto sande fe ba toni anto asande da nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum anabi ka keshin al umma ne fi umma jin fi akin aboko ko na kan da generation yino ni fe yino bi na ba ko na kana me mi yino sahaba mi yino ni ke sahaba yo kemeni ba hie sahaba se kemeni ba hie amese ne fe din ne so ese le mara no la buden je je agba buden jo na wo ka pa gba ke aba hie ni chomo aba hie hie mo fife inshallah na me chake ila yo no shulo shi ka pa do da me chake ahlus sunna bi amefa salafiyuna ke ahlus sunna je me ne ameka gba be cho ame ahlus sunna lo me na me pe ko na cho ame ahlus sunna min cho bo muslimi no ko ba nabi sallallahu alaihi wasallam se ke nile amefa goñ mo de jawi akati walakin akthar an-nas la ya'lamun bama de san piye feto ji amele ni mo ko walakin akthar an-nas la yashkurun ana la ayami mo ka de san pi den che je ni mo jalo ji ame na ko no julu na mo be pe mo ko e ba ko akati ani ni me pi fi on kene no ke ni kan akati je na kan nuna kan yo ni le no jini le nuna me fi on ko abila ke ni fi on gbe na no ye bila ke mala minbara na wo ka ba ma wi ake ko no ke fi ande ya sharia mi na kan ele le no ni poni fi ba na fi le we fi la ko no shilo na ni le be e wo ka pa ba ke se wa me pi fi ne ke wo na ka mbo ana ke be na ba so le ba ke sin ya so le te bi bi anu so le akowo so le mami so le bien so le na go na attach de na so le na ganda bibi e question simple no obi oji enu aso le fi ame kwa ka me ni le logwa e masala chi ken bi na ma genja me anu ka le oni abe graduate ko me ya meti graduate e ko me graduate diploma graduate po ka I want certificate graduate alo diploma graduate
Moni graduate ni afi syllabus. What is syllabus? University ni kasema alo ni ne ni kasema ababua no ko ne ka to le handout. Alo slides. E wo semester fe ni no fio. Ko gbena semester nyo semester te ka ko gbena ka to certificate na aka graduate. Wa compare ne ke gbeme ne me na me ngbe wolo to mo ne ke na in 3 days. Noni di kengle jino noni je nyono an me kema salati ne fe no ba bien na kesin bien ne na akase Qur'ani aton bu ken bi Qur'ani aton no ba Qur'ani akase sunna aton fiki wa aton lugha arabia ton masalati te na fe na kan jeme e ko me pe no fe te mejo masalati aton Qur'ani onu pa akase Qur'ani be ken akase Qur'ani onu pa yen akase Qur'ani be ken akase sunna onu pa akase sunna yen akase sunna ne ken a memorize 40 al hadith bulugh al maram riyad salihin ton me na fe na kan jeme ton masalati ko me aton musal al hadith ya jeme المنظومة البيكونية العراقية ألفية السيوطي تومي ناتون لغة جين ناتون نتاجة الأجرومية نحو الواضح قطر الندى إسعاد البرية ناتون سيرة تومي ناتون إكو يتشيني نيوكو تشو أجي هنا أجمع كوني بابينه سكال لو كوي كنا بابينه أجي أبينا أجي كاتشي نيولو سانينيو كجي بولو نيو أقول مني سانيواي age enye ga age nyenye wulu sanenye yo o tabla te ko mini sanenya yi adini bi na ga fi adini mini mo ke gbalo ke nkle ikra ga e akwa be ni me fi ame ke gbalo ga akwa be ni me fi ame jamu le gba fi jamu mini kele ikra no ga bi o ka wa ka wati sha ka yu ya ka o ba ka ni wulu dan ne wi ga shi sanne na mla ke shi mene be poten o bi ka wi ke mo ko ya wi ne me kwesi no wa bi le dino ake heno chon kenklen achon Qur'ani ye jeme achon sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ye jeme akaso arabic ye jeme akase sira ken chon masalati kome yete shine keje gane fe ki na afi na kan jeme gane fe manyo to be na afi na kan ye ke gane fe he ni mili masalati ne yo tema committee 1 ke masalati zongole ko fan sarki Hausawa ke odo ko markaz heni hujja efio ni ne efio karatu ye ke mala na me efio karatu ye ne ke ne enyo ke to wa na a chona ke ni ne unlike Saudi ni ko te masalati ko ko menyo yi majlis ejan a chona ye gbe ke mi memorize Quran afi ne ke ne no ke wo me ni wa ka se ne ke majinu wo boy establish ye de no ke masalati na apele o mo ye jen ke ni ne to ye jen ke ni ba to yi masalati na metati jamu go imagine jam me kuma atususu aye mashika na te aye to na ba go ba to masalati ni mo kuma peti o shine ya yo china pe ni mo fi amo ejo ye mo kuma peti o shine keke china enyu ba o eje bo ona o wa pe wo be de kana ga pe o mo yi ala ga pe le to yi because mo kuma pe awon me ke bo imagine me tete shanga me ke china baba ko ke me kuma na me abatu abaye mambi fe sika na ga eto na ba pele maybe ba na jon po ni ba ga isande ke kase horofu le jaiya ni na epele o moyi yesu na sisi ya do asisi na epele masai ko moyi onyo ke mene ni oblahia bi na me be nu chumoku wo danen ko mo nu chumoku be wo no ni pe ni wo fe ni kase mo chininta je capital je mezi fo jimi incase engineering incase accounting incase economics incase computing and business if computer applications if courses berekete se go be ni nju class ona ka baby asko na ka jimi ni nko ame kwa chale obomode o fi ni ga mi jobless mi ni penta ji woji boni bo e klo otu ni fi o ko kasi ni fi o mi won jobless mi in job pe ji mi ni woji o ka boy na ko ba to ne ke gbe me ne many ekule tabla ta me hijole ame to enjole ame woji ame de ama wo ko mo go na ke yan me se ni masala ti akwan se chele ni mini ene rudu fio go ni la go ni chilo ewa ye gbago imam ko yawo masala ti jole ko ho ni mini na yen se ni akeneke tena da ne ka de hin tin na tell masala ti na check pe on Friday go bi na fi akwan ti pe go e bi ene
wa konshi pe no ofio nen qala Allah qala rasul ke bala ke wonto openti ni oh mala Ismail o ye ne ke wanyo fi ne ke oh mala Habib oh ne ke na fi na gbe na be pe go na a chen sa o se ni wa account ni ne sha shike ma shike wonto ofi no ko ni wa shike e ba je she wa fi ke she ho won ya won wa ga no ko be no wa kala wa ko apart ni ka se mu onyo ge mogo ni tafla ta me lo jile ni bi fe na gba fe ke bo ameno ko ke ko to ni ne meni oblanya bi no ko ba me tumo fe ni ka se mu na da ke be ma wi no ko be o ni ko be o tumo jane ja mo ni le nje ya lo ke bo enu agele ke mo ni le dan wo sha ke mo no la ke bo onyo ka se ni bo tuni no na shika je ni tumo ni ke ni tumo hand to mouth ni tumo na ka series ka gele fridge na ni series na wonye me series tuni no na shika no ni bo ka she inde wa ka she iya tina kombe bena ka shikpon ne shikpon na ka fi masalati ke university ke mini Apollonia ke bo ka she okay iya ni 20,000 cedis akai cement no ji no tumo no ba to ni na lo bo tuna ka no ona ke bon ke bale na chichi ke bonyo mo ke bo chichi alo jina ka yawa wo na ka ji wa agenda wo ben ida ke tuni no na shika alo ta mo nile go ni bi enyoji amenyo ye ni bi enyomi nile ke shika mi ko na enyo ne ona lumo yele wa nyona power ko ye shika no ye nile wa nyona alo jina ka yawa wo no ni dani ko marketing wo pele hienye mo wo pele power yi onu yi wo power den cheke nyuma so power den je ne ba hie wo se eto mi ya ke wo yin ya se shike wo na shika no we nili no we power ye ba be ni ana ke president go ya ke mb we bo no pe le nko fa mp go aba I can chase you then we do ya ke na inna alhamdulillah yeah, money do I go relax again. On your for that na chase. Oh, come on. So Rukia, not you come on. Sumo bona. Oh, you have that na to that you have that na 2 lines. Mala ke o your resources ya gba wa fi khutba. O khutba no wa fi khutbatul haja. La go ni jilo. Yeah, inshallah ni mana obo. O baby ona ke wo kan nke na hi o se because me pia me feel like te ba fi 10 year if you ne no ja no kwale me na me no ja amale. It's simple to get it. Me na ma me ga jela ni bi fe sham na amele ni kanika. Bo ne je bia to me ni wie na ka se oni ye. Detachine. Ko ke ga ho inte ma sa che ni mi afi ye je me inte bia ne kina ko bia ga shin abo kuma bi ni akase oni be zunzuru tu ni kase mu. Ni mo go tenye ba ka shin le according to le ke mi so aka afi ne ke. No ba ko be no aka afi akwansi meeting go down. Look na agba ko be no ba na ka mi timo go ba na agba ko e bi important na aga cha na. No compare bien. Ni masala je ole ama masala je na so le yemi. Yes, ni masala ti na ba so le yemi. Shama because the kind time ama because of ni ka se mo hi. When I time be water kan no bo ne be water. Na ni doctor ba lo ke ya twen mi. Nika wo fa between me wo eyin wo gen ya no na ama masala ko school na to na ama shake ni e kla no na ka masala che because amete me ko ka shin jahili je ko ka shin ken nyu ken ba fa enye nya mama nya masala chi amela na me wi amela gbeda huwa ke fi like masala chi ma to be ne to amena me ke aba tu sika ka he oyan fu asika ka fi ne ke mugo ya do ko na ke ayi chama adu cement ke chama adu cement man che fe ke adu cement half bag keke jolly I'm like na go na yeme bena me ko no within some months no masala chi machi because of nika semo na ama onyo compare he ko ni mo kai shi fihi rijalun tajri yuriduna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhir jama min toni ni mo benka wajina metawo he chimo jinna metawo twimi chimo jinna metawo ni mo sumo na kan bo onyo compare ke masjid usisa masalina ma kinkin na ba ma fili awwal yawme usisa ne taqwa from day one and taka ma masalati sunna masalati nika se mo hi ke masalati na ma because I appelle shiga ko mo hi na ga mena na ba do mo ne kenege ne raddi ko men min to ne bote ni ne mine ka shikin me ko inshallah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik mo ge sanabimu